enongo tuminathi nse kubela ora ya khumembiri nhlakani Afrika-Dzonga nhlakani mingiselo mena kuhlanganisa kulonga ngisela xitichi lexiriko ungoba khona ingisela ro la Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo na kuma ori streaming ya mkanalo na fm.co.za nakona ka Afrika wo vulavula u kuma thwi kusika gyani viki nkwalfu kwala ekutisela nongona kholo na kupfumela ku kwala nga yimakona wo yime kulunga ka tatwa kuna mthai khomeleni kana kana ko Afrika wa vulavula kamgana lona na FM makomba ndlela yeah namotlhaka Afrika wa vulavula la ku bula na professor twa hi bula na professor Ntsikelelo Breakfast hi vulavula hi timhaka leti ngele ku endlekeni mayelana na bandla ra MK kahle va lava ku fikelela yini hi tindlela teti va ngele hi swi va sungula va languta ku moya wu ba u ya kwihi ivi va fika va ku sweswi hi ku ya ku court sentwa sweswi va ku siva hi ku va ya ku khoto ku ya ringeta ku sivela ku ntshamo lowa wa parliament ku nga vi kona andaka loko mi ta tsundzuka ku matsalani wa parliament ku humese tsalo ra ku kombisa ku hina ku hale xi nga ta hi yimisa handle ka loko ri kota papila ri le khoto hi ro kumixana ka fika ku ri hi yimisa se hi ko va nga tsala papila se va ku hi la ku ringeta ku ya ku yimisiwa kahle tanihi bandla va tikomba va kha va la ku fikelela ni ta va ka hi bula na vahleri havumbirhi ka vo professor Ntsikelelo Breakfast na professor Themba Sono kusukela ya fukubila ora ya 13 kusukela ya fukubila ora ya 12 ku fika le ka awara ya 1 nhlekani lo kambe ke swin'wana leswi nga kona mutlanga ta bula na so inganga ya xintu professor Hlati lava hi nga ta va ka hi bula na vona ka hi languteka timhaka ta mi ta tsundzuka ku hi ya haxa ka mavambe mavhiki mambirhi lawa nga hundza va kha va ku va phahlela ku nga pfuki ku ve na hoyi na ntluwa vanga andaka hi nkarhi wa nhlawulo vanhu va vuta kahle ku ya hi vo ve ri swi humelerile antiku hi nga kanetana loko ri ku wa kanete tlhelo ri ndlela le okay a hi vona ntsena na vayi lavan'wana hi va tivi ku va vulangi a va rhambanga xichava va ku tana mi ta vona hi la ku famba hi gondo leri ma va mhaka ko se i timhaka tin'wana leti hi nga ta va kha hi ti languta nhlekani lowu khale ka xandla xa president mana na Phumzile Mlambo Ngcuka hi swona ne ya va ri va vilerisiwa hi ku onge mabandla ya tipolitiki a ya tekeli nhlokweni vaxisati loko swi ta ka timhaka ta ku va vuxirho bya huvo ya endla milawu xivutiso ku ta va ku i van'watipolitiki va nga tekeri ku nhlokweni vaxisati kumbe i vaxisati va nga ti tekeri ku nhlokweni ke ku vulavisisi byi komba ku vanhu vo tala lava nga tsariselaka voters roll i vaxisati vulavisisi byi komba ku vanhu lava talaku lomu stadium na yini tirhalini na yini i vaxisati kambe va hlawula vavanuna se swi vula ku vo tirhisiwa vavasati la mo fika mi hlengeletiwa vamhani va ku hayi no a yeneni mi ya votela Pat Khalanga a mi yimi ka muka yeni ya vulavula ivi hi ta kota ku hi ta votela Pat Khalanga n'wina va mi nga ka tipolitiki mi ri vaxisati hi mitswenini hi nga tsakela na n'we hi ku mi angula ku matitwelo ya n'we hi wahi ka mbulavulo lowu nga tisiwa hi mana na Phumzile Mlambo Ngcuka loko va kha va vulavula na nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga na muhaxi luya wa nongonoko luwa wa le ka television wa 404 wa mahungu Ayanda Nyathi a hi ku timingiselo me hi le ka 0860002543 mahungu walawo va ri ku na vatirhi va le posweni lava va nga heleriwa hi mintirho na namuntlha na loko a va se kuma mali ya vona liya va mi nyikaku ma swi twa minkarhi ya ku tala va yingiseri va nghenaka a ni se tsarisiwa bospet a ni tsarisiwanga na loko no tshika ni helele ntirho ni nga fambi na nchumu sweswi kun'wana ku nga vinge ti-provident fund kun'wana va nge ti-pension sweswo swa ku tani va se yi kuma mali ya va severance package sweswo swa ku ntirho wu herile va ku nyikanyana va se kuma nchumu leswaku ku haxixo va Afrika-Dzonga ku fana na ku va mutirhi wa le posweni kumbe khale ka mutirhi wa le posweni ku ongeti a ku na nkarhi la vanhu va kumaku ku wisa hi ndlela yaleyo kambe yin'wana mhaka leyi nga koho i timhaka ta ku lava va doroba ra Joni na Tshwane va ya mahlweni na ku tirhisa leswi va swi vitanaka load reduction na madyambu ya namuntlha ve ri Tshwane hayi va phinda risimu leri ra pheni ve hayi ni la ku vula swona mara va ri na madyambu lava va phinda hi load reduction ya parlamente hi ku ya hi matsalano wa vona va ri va herise ku va buke va swi herisile ku buka ka voho swihahampfhuka na byetlelo bya swirho swa MK leswi swi fanele swi va ka ntshamo luwa
swi lava va swi vula kumbe vo hi byela swin'wana hikokwalaho ka yini va nga swi ndangi volowi ku fana na loko va buka va nga buka volowi loko un'wana munhu a va vutisa ku ri koho va nge hey hina hi khandziyerile mbo hi ku loko va nga tshami ke huve endla milawu lava nga va bukela va ta va nga husangi mali vo hi ku a ne ku se handle ka loko ku ri ku na swin'wana swi nga tumbetiwa swi nga to bumunuku anti mara ro nga ri a swi nga bohi ku va vulavula hi swona handle ka loko ri ku mina ni yo swi kuma xihenhla ku ze va vulavula hi swona a va hlamula xivutiso xin'wana anti kambe loko ni langutile a va nga fanele va vulavula hi swona va fanele va timiyelela va tindlela ntirho wa volowi a wu zi wu lava ku haxiwa swi zi swi haxiwa vo ndla ntirho wa volowi kambe va vule tani holobye Ronald Malamula sweswi ve le Jordan mi ta tsundzuka ku na ntshamo lowu nga koho wa ku vulavula hi timhaka ta ku ringeta ku pfuna vanhu twisiwa ku vava lava nga le Gaza leyi va le ku ya njhekanjhekisana hi mhaka yo yeleyo i tin'wana ta timhaka leti ti nga le ku vulavuriweni ha toho namuntlha loko hi kha hi vulavula la president na vo ve ri hayi ni nge yi le ka peace summit leyi a yi fanele yi va koho le Switzerland ku hela loko ka vhiki na timhaka ta G20 meetings sweswo hinkwaswo va nge endli ku a swi tiveka ku la Afrika-Dzonga swi tshamiseke yini a hi ku tumingiselo men 0860 002 lava hi nga ta bula na vona ni tiri Professor Themba Sono Professor Ntsikelelo Breakfast na Mbayimbayi Hlathi i vanhu lava hi nga va rhamba namuntlha hi nga ta bula na vona kwala ka Munghana Lonene FM n'wina van'wana mi ti rhambisa hi nomboro yale ya 0860 002 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ku hina xikongomelokulu xa hina eka vula i ku va hi ta kota ku va hi bula na wena hi ndlela yaleyo hi yo mhaka masiku ni minkarhi hi riyo tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hello mingiseri nhlekani Kavula na transition khalanga kwala ka nomboro ya le mi nga yi holela moyeni impela khalanga lanwani ti ta vuya lanwani na ku nghena la ka National Assembly leyi fanele ku yi tshama hi ra ntlhanu ku na section ya vumbiwa section 41 section 43 ku va National Assembly yi tshama it must comprises of not fewer than 350, not fewer than 350 members, and not more than 400 members of the parliament. Lava nga hlawuliwa, the MPs. Loko hi languta MK, yi na 58 wa ti-seat a parliament. Loko ku ri ke ni himpela va ala ku va taya a parliament, swi vula ku 58 wa ti-MPs a ti nge vi kona leswi vulaka ku nhlayo liya vumbiwa yi byi vulaka ya 350 a yi nge koti ku tshama leswi vulaka ku ta va ku ri leswi swi nga against the constitution ni zame ku landzelelisa ni yingisela ti-legal experts na lava va tirhaka parliament secretary of the parliament tona a karhi a vulavula ka SABC klasa u vutisiwe xivutiso ku ri loko vo ka va nga yi himpela va MK sweswi va xungetaka kumbexani ku kombisa ku va ta boycott ku ya tshama hi ra ntlhanu yi ta va kona na sitting ya National Assembly nhlamulo ya yena yi ni disappoint ngopfu i te we never crossed this bridge before we will see when we get to the bridge whether we're gonna seek for legal assistance mona ku hi swi endlisa ku yini kambe kuna yetsa ya xivutiso xexo boss a ni ta lava mi zamela ku xivutiso ka ti-professor timbirhi leti mi nga ta bula na tona namuntlha professor Mandla Soko na lava van'wana mi va vutisa ku swi endlisa ku yini ngopfungopfu loko se hi landza vumbiwa ngopfu mi nga yi cheka kwalayo section 46 subsection 1 mi yi hlavutela hi ndlela ya n'wina kambe yi khomeni kwalano hi ku ongeti ku na swin'wana swi ku ya hi mehe ni vona ku ngeti ta mi kanganyisa kambe yi khomeni tani mi nga fambi okay tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a hetseni mingiselo wa mehe hi ku ku na a ni ngo ku ya hi section leyi loko ku ri ku handle ka loko ku ri ku a ni yi voni swona kambe ku ya hi leswi ni yi vonisaka swona a yi vulavuli
hi nhlengeletano ya siku na siku yi vula ku hi Afrika-Dzonga swi nge koteki ku hi va na huvo yo endla milawu leyi nga na swirho swa swirho swa le hansi ka 350 kambe a swi khumbi tinhlengeletano yo mhaka matsundzuka ku tshemi ku va na mavandla yan'wana ya vilela ku vanhu a vele ku yini ka tinhlengeletano ka huvo ya endla milawu sweswo swa ku taniya lexi xi lavekaka ku nga ze ku hlawuriwa xipikara kumbe president i 1/3 xa palamende xa vanhu lava va nga ya aka huvo ya endla milawu no loko mi hlavutela hi ndlela hayi a ni ri hi yona no va hi ndzi kahle tanihiloko ni vuleli ku i hlavutelo na vona va lava va nga na vutivi lebyo entanyana va ta hi pfuna ka sweswo na case impela khala kombo to mina na case hi swona khala ingoma kwa va khensa hlayisekana 0860002543 a hi mi tumingisero me hi to hi lava ku to tete hi ku anamisiwa miehleketo un'wana mingiseri lo nhleka aka na munhu la kumshana ni fike ni nga ani nga tirhisanga kona kambe hambiswiritano 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana wena u ri yini khometi timhaka loko xiyimo xi titani hi leyi mhaka ku na ku vulavula ko hambanahambana mayelana na timhaka ta maendlelo ya vandla ra MK hi ndlela yaleyo a hi amukele ni mingiseri loyi nhleka papa minjhani hi pfukile papa minjhani hi pfukile a khensa ya vandla ra MK le kuteni na xiwuri loko ho ri tshika ri endla so tiko ra hina ri ta famba ri nga ri na milawu mara lexi xi nga kona a swi lava hi ya languta ku ri kulukumba Zuma lava suka kona va ta va suka hi le kwini ende va lava yini loko ni languta mina i munhu la ti lavelaku swa yena a ri yexe ende ku a nga swi kumangi a mota ya miya helo i ta kala kha mdzikisa sweswo hi ku tiva ku i na support yo karhi leyi a nga ku hoxeni ka marito ma karhi ka yona so mina ni ta ku ri vandla ra MK leswi ri nga ku teni ka swona a hi ri languteni mara hi va careful ku va hi landzelela swin'wana swi va taka na swona hi protecta ntsena milawu ya hina because vo ti lavela ntsena ku tisa vurubayi ntsena la tikweni kambe xivutiso ku ta va ku a hi tlhelele nyana katsongo ka ntshaho luwa mi nga wu endla wa ku khale ka president vo ti lavela swa vona ntsena mi fike njhani kwalaho loko mi languta loko va sungula ku nghena president ku va president ku fike nkama lava va nga veka tatana Mtshali tanihiloko va va deputy ya vona ende andleleni hi vone ku fika ku va ku nga fambisani kahle ebe tatana Mtshali vu fika ku ta ku ri late ku va challenge le Mangaung loko va fika le Mangaung hi vona se ni va hluriwa tatana Mtshali va nga ha swi koti ku va deputy leti lexiya xa vona se swi vitana tatana Ramaphosa ku va president ya deputy president ya vona andleleni hi twa loko se ni va bumabumela ku se tiko ra hina ra fanela ku va rhangela hi n'wansati i nkama lowu manana Nkosazana Dlamini Zuma a va ri kwini a va ri le Africa as an AU chair and kusukela kwaleno loko se va canvassela leti lexiya xa vona ku va xi kota ku va xi swi vuya kambe ku na tsandzeka swona hi vona se ku sungula ku va na nyimpi ya vona xikarhi ka president Ramaphosa na vona ku ve na nkama ku nga ze ku president Ramaphosa va fanele va hlongoriwa kama loko ku ndliwa ti-changes na vusiku ni tshemba ku vanhu vo tala va nga kha swi tsundzuka nkama kona ku bye ku va na vusiku va fanele va humesiwa ka xitulu va fanele va humesiwa ka xitulu so nyimpi ya vona yi kulukumba ngopfu hi toko hi nga yi tivi ngopfu ndzeni mara vona va ti lavela swa vona va ri voxe nemetweni nkensile swinene poto mina hlayisekani ku tiya ku engeta hi swona inkomo 0860002543 khalanga ni kombela ku hambi mo ka mi nga ni vuli vitu kambe mi langutela yini ka mfumo wa KZN
ni langutela yini ka vuwa KZN a ni languteli nchumu me n'we mi langutela yini mani languta a ni le ka xiyimo xa ka xo langutela nchumu ka mimfumo kambe lexi ni xi tsundzukaka i ku hosi ya rixaka ra Mazulu va vulavula timhaka ta ku fanele ku va na ntshamiseko lava tlulaka nawu va khomiwa hi swona ni tsundzukaka swona swin'wana hayi a ni ka xiyimo xa ka xo langutela 23 minutes ntsena yi bele awara ya 12 un'wana miyingiseri loyi nhlekani Ihlekane Botpet na vayingiseri mpfukeni. hi pfukile minjhani mawena Hayi pfukile ma. a khensa Ni lava ku mi nge se vitana ti-analyst ni rhanga ni kombisa ku constitution ya tiko leri ni yi hlayini swinene masiku yo tala. So ka chapter 4 section 46 subsection 1 hi laha yi vulavulaka hi ku National Assembly yi endlisiwa ku yini. Se yi kombisa ku National Assembly ku yi endla mfane mi va mi nga ri hansi ka 350 wa timembara ende mi nga vi henhla ka 400 wa timembara hi wona maendlelo ya National Assembly and the National Assembly i yin'we ya milenge yinharhu ya state hi ku hi na executive hi na National Assembly hi na judiciary. So loko ko ta van'wana va fika va ku hambi hi ri na 1/3 ha endla National Assembly mi n'wi byela ku July wa ka July u ri mahemba hi mhaka ya ku sweswo va nga swi kuma ka va section ye le ndzhaku ka 46 va nga swi kuma ka va section 53 ku ya hala mahlweni. Then yi va yi vulavula hi loko mi kha mi lava ku teka ti-decision tin'wani ta ti-question tin'wana kambe question ya ku mi lavisisa public protector yi lava 2/3. So 2/3 and 1/3 swi endliwa loko se mi kha mi lava ku teka ti-decision aka ti-question tin'wana kambe laha is a specific question ku yi endlisiwa ku yini National Assembly. National Assembly leyi nga valid for only 5 years. 5 years yin'wana na yin'wana ku va ka ha ri hava National Assembly kambe yi fanele yi endliwa hi vuntshwa. Hi leswi mi nghenelaka swo ntsena leswin'wana mo mirini hava khomi hi la ku tani a no la ku basisa sweswo se swi vula ku kahle a hi nge tanihi MK a mi vulavuleli yona kambe mi xirho xa yona loko mi kha mi teke xiboho xa ku ka mi nga yi a mi lavi ku Afrika-Dzonga yi ndla nchumu mi lava ku yi khomela ku endleka yini. No hina hi yimela majority ya Afrika-Dzonga kambe mo ni rhanga ku va na disclaimer ku I'm not a spokesperson loko mi lava spokesperson ya la ka province ya MK kumani Comrade Peter Maluleke loko mi lava le ka national mi kuma Moyana ndlela. So mina ni vulavulela July wa ka July mi ri vanhu vo tala yini mi yimela vanhu vo tala va hi yimela vanhu vo tala va Afrika-Dzonga. So vanhu vo tala va Afrika-Dzonga va votini kambe hi siku leri kha ku hlayeliwa tivhoti letiya ta ku capturiwa handle ka leta tele speechini for 2 hours hi mina kumbe un'wana wa vo sungula la South Africa ni nge ti hey dashboard yi timekini for 2 hours dashboard ya IEC se a ku endliwa yini loko ya timiwini and i khampani ya vamali a yi kha yi endla sweswo then andaka loko yi pfuriwini ku kumeke ku na van'wana se vele ku wineni kambe loko mi cheka leswi hi nga kombela vanhu lava va ri le a ku votiwa kona va hi tekela swinepe hi khophera na leswi swi nga skeniwa swo hambana xikombiso mi kuma ku kun'wana EFF yi kumi 40 DA yi kumi 20 hi mhaka ku laha ku na swibokisana swa 4 ka hala ka BA va fika va ngetela 2-0 ka xibokisana swo sungula se mara sweswo hinkwaswo swi fambelana na nhlawulo wu tivisiwile ivi mi nga ndli nchumu mi tshamisa sweswi vo hemba loko mo twa munhu a ku ha ku endliwa nchumu vo hemba before ku tivisiwa hi te ku nga tivisiwi ku nge se lunghisiwa ti-problems
hi lava ku tiva ku i vo mani lava ri kusuhani na xinani loko xi timiwa a ve se hi byela n'we ma swi tiva ku i mani a ri kusuhani na dashboard loko yi timeka a yi timiwangi yi lo timeka. i mani a ri kusuhani na yona a hi se byeriwa ku i mani hi lava ku tiva ku i mani a ri kusuhani na yona yi timeka njhani ku hava ti-backup then xa vumbirhi hi lava ku tiva ku loko ku ve munhu u tsale hi handwriting ya xisati a tsala ku i 40 ka xilipi xa ti-result why ka leswiya se va nga na swona hi ndlela yoleyo kambe sweswo hinkwaswo mingisirome hi ta swi endla endzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini ivi hi bula na lava hi nga yimisela ku bula na vona Professor Ntsikelelo Breakfast na Professor Themba Sona kambe n'wavuma hi loyi na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we. Banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i nkarhi sweswi wa ku mina na wena hi nghena la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Aya amukeleni Professor Ntsikelelo Breakfast kusuka ka Nelson Mandela Bay University tanihi mhleri hi twa ku va ri yini timhaka ta maendlelo ya MK hi ndlela yele. Prof, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Thank you very much for having me, sir. I was very much impressed by your analysis when you were still at the Rock there. I should commend you for that. Keep it up, Prof. No, thank you very much. Let's start from the beginning. What is happening with MK? I understand they are not going to what is supposed to be the first sitting on Friday. So the composition of Parliament, according to, I think, Section 46, is between 350 to 400 members. And MK is part of that number. Now, this is where the bone of contention is, and that is in Section 53. It is with regard to the quorum of Parliament. That is in Section 53. It says that the quorum of Parliament is 1/3. If my mathematics is correct, that is 130 members. So their argument is that they are going to stay away from the assembly, the National Assembly, thinking that, in my opinion, that will collapse the proceedings, which is incorrect. You know, but I commend them at the same time for that protest, as opposed to posing a threat to, you know, the national security architecture and so on. So if they stay away, I mean, it is within their right to do that. But I'm just worried at the same time about the people who voted for them, because they want them to be there. I mean, that is common sense. But I think they feel aggrieved that their issues were not addressed the way they wanted them to be addressed. But you can't put the blame on the doorstep of IEC, because IEC had grievances and addressed them. Whether they were right or wrong, that's not the issue. The issue is that they were addressed when they pronounce that elections have been free and fair. Then you can't then bring other issues to the IEC. You can only bring those issues to the attention of the court. But then what does the sequence of the issues in the Constitution say? Can we look at the issue of quorums before we satisfy the first criterion to say Parliament is constituted by not more than 400 and not less than 350? That's a very important question. So the procedure is that, because you can't also say the Parliament is out of line, because they're acting within the ambit of the Constitution, which says that in 14 days, the National Assembly has to converge. It's in the Constitution. I think that is Section 51. In 14 days, the President of the Constitutional Court has to preside over the election of the President. Then the President has to elect his own, not elect, but appoint his own executive. Yes. Those are constitutional
requirements. So if you want to stage a walkout, that's fine. But maybe the political question is this protest going to achieve its intended objective? I doubt very much. Because if you walk out of parliament or if you stay away, that is not going to collapse the meeting. Now, I'm looking at it in this manner, Prof. I'm not sure if my analysis will really hold here. The Chief Justice has been furnished with the list of 400 people who are supposed to be sworn in. So those people are those that make our legislature for the next 5 years. Yes. So whether you come to be sworn in or not, the processes will still go on because you are part of them. So where to from here? Well, I mean, the proceedings will unfold without them, unfortunately. And maybe if they're unhappy, I don't want to say they've got an illegitimate or a legitimate grievance, but they've got a grievance. I think the best platform is the court of law to ventilate those grievances there, But it's quite fair that as a party that is a breath of fresh air, they're not there, because, of course, these are people who broke away from the ANC by and large, but I think they are needed there, in honor of their voters. And now that the situation is like this, I understand they are going to court to interdict the whole process. Yeah, party. How are you going to pitch that argument? Because I've cited constitutional requirements. Is Parliament out of line by meeting in 14 days? It's a constitutional requirement. How are you going to argue against that? Because if you are unhappy about other processes, then, you can institute a legal action, but to put Parliament on hold, what will be the basis of that? Because then you are violating the Constitution. They will be saying, out of the 400, our 58 were withdrawn. Against their will. Is it against their will, or is it themselves who decided to stay away from those proceedings? Themselves decided to say no by virtue of the fact that we... Exactly. They have not been turned away. They have submitted a request that traveling arrangements must be cancelled. Then who is at fault? And talking about traveling arrangements to be cancelled, was it proper for Parliament to communicate that, or they could have even done it silently? So, well, I think maybe it's fine that they communicated that in public, because you also don't want to be accused of not being transparent. I think it's fine. But in an event, that it does not sit, not because of the court interdict, but because of the failure to reach agreement of various political parties, will that not be counted as fruitless expenditure as well? What is that? Fruitless expenditure? Isn't it that they said the reason why they cancelled is because they knew that the members of MK will not be pitching, hence they don't want to be found in a situation wherein they have fruitless expenditure. Now I'm looking at a situation. I'm looking at a situation wherein whoever is negotiating behind closed doors, they don't find each other until it's Friday and they cannot go there. So. My understanding is that MK, I've seen something written in black and white, and I don't think it's fake news. MK wrote to Parliament to say that they are not going to be part of the National Assembly proceedings. Then the responsiveness of Parliament was that then we are going to cancel the travelling arrangements of conducives. So we can't then say Parliament is at fault. And I'm happy you spoke of writing letters and also issue of fake news.
The issue of Mr. Khumalo, what is happening? Is he going? Is not going? What is the situation as it stands? Well, I think that issue is still underway. It is still playing itself out in the court of law. The issue of Mr. Khumalo and Mkhonto Wesizwe, he's arguing that he's the president of the party. It's a mess. I mean, and also, and you know, I must commend Mkhonto Wesizwe for performing the way it has, despite the fact that it has been dealt with a blow in a big way by these tensions. I think it's really commendable and impressive. But you know, this conflict, they need to resolve it. I think the sooner the better for them to hold an elective conference, because there are a lot of questions. I mean, about who suspended Mr. Jabulani Khumalo. I mean, they don't have formal structure, so who suspended him? Yeah. Now you are starting something else now. Before I let you go, Prof, what does it say to, I understand Free State, for example, they're saying, no, we're ready, we'll be sitting on Friday. What does it say to KZN? Because that is their province in one way or another. Well, I mean, again, it's a crisis because they got 45%, if I'm not mistaken. They are the leading party in terms of the lineup there. Yes. Now they need a buy-in from one or two people, maybe one, to constitute government. But the problem is that they are arguing that they should have won that province by a majority. They should have gotten 58%. So meaning that now the only way a government can be constituted is for the ANC, the DA, and which other party, maybe the IFP. I hear a lot of reports that the ANC is willing to give the IFP the position of premiership in exchange for the support at national government and maybe make Shabisa, I don't know, deputy president. But the challenge is that even the IFP is divided. The other faction, you have the president of the IFP pulling in his own direction. Then you have the provincial chair pulling in his own direction. The provincial chair supports Mkhonto Wesizwe. He wants to join forces with Mkhonto Wesizwe. The national leadership wants to join forces with the ANC. So even the IFP doesn't speak the same language, doesn't speak with one voice. Is going to election not gonna solve this problem if we were to go back to election? Yes. You want us to go back now to the rock? To the rock, yeah. The problem is that has a huge financial implication. And my reading of the situation, there's no guarantee that if there is a rerun, it will produce different results. I think the political environment is fragmented. That's the challenge. Because the ANC has been punished by people who have stayed away from the polls. It has always been the case. When turnout is low, the ANC suffers a blow in a big way. When turnout is high, the ANC benefits. So some ANC members have chosen to stay away from the polls, and the ANC was punished by so doing. And we must remember there is a nexus between a slow pace of service delivery and voter behavior. So because people have not been getting services, they don't see the need to vote. I'm not saying that is right. Yes. So not voting to some people is a sign of protest, which begs the question about the legitimacy of the result. So I don't think that political behavior is going to change, even if you can have a rerun. That's the challenge. Until the government that comes into power does well by rendering services, I think that will ignite that interest in people to vote. Prof, thank you very much for your time, as Thank always. you very much. All the best. Thank you. Enkosi. Isithatho mina somgalolo FM balawa ibulana bona Professor Ntsikelelo Breakfast. Ti bambanini. Ti bambanini. Anti ngomeri ile ka 08600025 section 42 yi kai famisa sweswi ya izi Africa 43 iba ka ikomba ko ho bo enda mlawu idanisa lesina.
se wo endla milawu xaxamelo wu yile ka chief justice 400 wa vona va kwele se lava vatlangi hi ndla njhani oyiko ha yima kumbe ha famba na hambi va nga tangi ho voloka va nga ti nxaxamelo mavito ya kona hi lawa kambe July te we mani July wa ka July hi lo va nga ti se hina endlisa ku hi ya mahlweni memberi ya 0860002543 ni ya ka Professor Themba Sono andaka leswi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula kube loko ha ri ka yale ku nga va ku ka ku tsanda yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelo nkulu tatani xilowa a ku ri ku veri va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandi nchumu khalangi wa yi tiva hongoyi kambe a yi tivi na yi tivi ni voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari nsoko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i homu nyani ya famba munhu i ntiyiso yi ta va tano na government of national unity ya hina la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi lava mutivi Professor Themba Sono hey prof katika onge ti swile ku tikeni ku hi ta va na mfumo hi ra vontlhanu van'wana va ri mi nga dzumbilela hi ta va na mfumo swi ta tshamiseka mina ni mi rhambele timhaka tingani timhaka timbirhi ya ku sungula hi yele ya mfumo wa hina na leswi swi nge le ku endliweni hi MK party ya khale ka president na timhaka leti nge le ku hendlekeni le a Malawi kumbexani mi nga va mi tiva swin'wana hi vuxaka bya va president na xandla xa president ke hikuva van'wana va hleketelela ku hayi president va hlwerile ku hi tivisa ku xihahampfhuka lexi xi lahlekile leswi swi vulaka ku kumbexani va nga va tiva swin'wana a hi sunguleni la ka MK prof inhlekani ntekane amshate nkwena kenza na khetsa prof la ka MK la mi vona yini prof swo tala xo sungula mativa ku ri vava na n'wanakwe Duduzile na Nhlamulo Ndlela na Volevu Mkize a va beliwa yo tala ngopfu va ku hi ta kuma 2/3 a parlamenteni and ta kota na ku cinca na ti-constitution manje 2/3 yeleyo a yi vangi kona manje va ri a hi kumeni an excuse yo ku ri hi khandla swilo leswi swi endlekaka hikuva na hi kumangi 2/3 yaleyo manje a hi kombeti ku ri IEC a yi endla swo ka swi nga tivikani so hi mhaka yo sungula yaleyo manje ya vumbirhi ene nga ku yona leyikulu ngopfu sweswi nga ku kwaliwa ka MK van'wana va se va langutele ku ri kasi hi Ravuntlhanu a hi ta se manje mavito ya hina tsariwile a hi ta sungula ku kuma ti-check ta hina ta ti-salary ta hina manje vona va lava ku ya that's why na yena Jabulani Khumalo a ku mina ni ta ya hi Ravuntlhanu and na van'wani lava MK va tata va ya a ku swerini ka parliament vona va langute ku ri va ta kuma ti-check ta njhani xa vunharhu ma vona vanhu vo fana na vo Nhlamulo Ndlela na vo Tom Moyane na vo Jacob Zuma a va ri na vuxaka byo tala ngopfu hi maxaka a vo Tom Moyane na vo Ndlela a Mozambique nkarhi lowu Zuma a ri le a Mozambique ku endli vuxaka ngopfu so manjeni nga ku va promisanile ku ri no hi ta vuya hi teka mfumo lowu hi endla leswi a hi lavi leswi hi nga tsandzeka ku swi endla loko va hi susa hi 2017 so hi laha manjeni huwa leyi ya MK yi nga kona leyi kambe na leswi va nga zama ku ya court na hambiloko hikuva ti-court ta hina u nga tivi ku ri na tirha njhani na hambiloko vo ngo pfumela
ku ri himpela IEC yi yivele ti-vote ta MK yi ti nyika van'wani a ni tshembi ku ri swi nga ya mahlweni MK yi nga swi koti ku sivela ku ri ku va na mfumo lowu wu nga ta nghena a hi tivi ku ri na mfumo wa government of national unity na hikuva ni ma vona ANC na yena i na varhangeli lavo va nga weak leadership ya ANC so xin'wana na xin'wana xi nga no endleka ku nga no va yona government of national unity ku nga no va a coalition government a hi tivi loko mi kha mi kombisa vuxaka van'wani va kombisa na timhaka ta leswi na swi tiva ku a swi na vumbhoni bya nchumu ku swin'wani a swi kambiwa khoto kambe timhaka leti ta state capture van'wani va vulavula hi timhaka ta ku van'wani va swirho swa koho i ti-state capture cabal ivi lava va nga kombeteriwa ngopfu hi tintiwu le ka state capture leyi no va ti-capture cabal va ha tele ka ANC a ni vo David Mahlobo va ha ri kona vo Faith Muthambi vo Malusi Gigaba va ha tele ka ANC hayi ku ri hi loko vanhu na vo Mkhize hayi tivi ku ri na leswi va nga ka ANC loko va vota a KwaZulu-Natal va voteri njhani va voteri ANC kumbe va voteri MK hikuva vanhu va state capture va ha tele so manje na tshemba na ku ri Zuma a tshembile ku ri loko u ngo kota ku hlula kahle a ta ya a teka vanhu valavo va nga sala la ka ANC iva manjeni state capture yi sungula futhi ku fana na loko a swi endleka nkarhi lowu ti-group ta va ha ri koho so ku na ntiyiso yin'wani yo ku na vanhu lavo hi xinghezi nga va vitana ti-sleepers vanhu lava ku ri hi vanhu vakwe va MK kambe va ri ka endzeni ka ANC a va ya va n'wi nyika a ta va n'wi nyika ti-vote loko a nghenile a parlamenteni kambe swi tsandzekile se mirhi yini loko hi kha hi hetisela ka yeleyo prof hi ravuntlhanu hi nga vona ntshamo wo sungula ya hi ta wu vona a hi tivi ku ri ku ta va ku ri government of national unity kumbe ku ta va minority government kumbe ku ta va coalition government hikuva i swo swinharhu leswi nga endleka government of national unity coalition government or minority government kambe yona yi ta va kona hi ravuntlhanu ti hambana njhani ti-government leti kumbexani hi minute prof okay government of national unity swo fanele swi Mandela a nga swi endla hi 1994 okay ku va na lavi huwa a nge mina ni hlurile kambe a ni teki mabandla van'wani varhangeri van'wani va nghenisa ka cabinet ya mina i government of national unity ya ti-party tin'wana manje ni ya coalition government hiyo okay ANC go right a ni kota ku kuma majority ku kumile plurality so manje na a nge ni vitana wena IFP ni vitana na wena Patriotic Alliance kumbe ni vitana na wena DA kumbe ni vitana na wena loyi ku ri hi foma lexiyanini kambe mina hikuva hi mina ni nga va na ti-vote to mi hlula hinkwenu cabinet ya mina yi ta va na vanhu vo tala va ANC kambe ndza hlawula ka n'wina van'wani ni ta nyika mavito ya van'wani va n'wina ku ri va kona hi yona coalition government ya vunharhu minority government yo fanele swi endlekaku ngopfu ko tala hi vo Israel vo Netherlands vo Belgium vo Italy ko tala va ku all right president ya tiko rero u ta ku all right wena u nga na plurality wena rivandla leri u nga na plurality a wu na majority kambe u na plurality vumba mfumo wo sungula hi ku nyika chance ku ri u kota ku vumba mfumo na leswi u ka u nga ri na majority u nga endla ku ri na ku yi endle njhani a ngo all right a ni lava ku vumba na van'wani ni ya tirha as a minority government loko ni ya endla budget va ta pasa budget hinkwayo lava nga parlamenteni va nga kaneti ka budget hikuva va fanele ku ri va kuma tisalari na vona and so on manje a nga kuma ke kambe loko a tisa nawu lowu va nga wu laveku va nga ala ku pfumelana na mfumo walowo
minority government yale yiwa futhi uthela kuba na elections tin'wana. Nemetwelo prof nteri la ku langutana liya ya le Malawi kambe sungula ni mitwa loyi mi ta ve mi swi katsa xikan'we prof. Avuxeni mhaxi lexi xivutiso a ni kombela mi ni vutisela swona ka Professor Thembasono tolo a Malawi ku ve ku nyamalala plane leyi a yi ri na vice president ya yona kwalaya mara lexi nga ni hlamarisa ka leswi nga vuriwa hi president Chakwera ivi loko a ri laha ka press briefing a fika a kombela matiko ya UK na USA ku ri ma n'wi pfuna ku lava plane leyi nga nyamalala. Xivutiso xa mina i ku ri why va sika ku la ku pfuniwa le kule le ku ri ke ni ku na SADC kwala kusuhani a yi fanekele bloko leya SADC ku va ku ri yona leyi a rhangisaka yona mahlweni mara swi tikomba ingaku i le ku rhangiseni ka matiko lama ma le West ya ha ri na nkoka yona block ya leya SADC if a yi le koteni ku pfuna member ya yona yin'wana ya kwala ka SADC. Aye prof. Aye manje mabona Africa asinga ale ngopfu la ka vo SADC asitili ngopfu le ka vo ECOWAS a West Africa ngopfu na lava tirha na mafurha na mavona a swi korba manje leyi ya Malawi leyi ngaku a ku holoviwa hikuva ni yena loyi a nga nyamalala na plane yaleyo. In fact a fanele ku va a yili a Russia a St. Petersburg ka economic cooperation leyi Vladimir Putin a yi endla manje ni president wa Malawi a nga swi tsakeli a lavi ku ri yena ku va n'wani loyi a fanele ku va a ya a Switzerland le Zelensky wa Ukraine a endlaku conference ya peace manje a ku ri na ku holova kwalaho. So swilo leswi swi ngo va I think swi ngo va swikolo swi fana na leswa le Iran ka helicopter liya yi nga nyamalala hikuva na yi tivi ku ri na helicopter liya yi nga nyamalala hi ma-Israeli va nga hi wisa na ku fana na laha ka Malawi a yi tivi ku ri no rintiwo ra ti-CIA na rona ri nga va ku ri a ri kona ka ku nyamalala ka pilot yaleyo a yi swi tiva sweswi kambe ka ha ri na leswi ka ha ri speculation hikuva loko hi vona president na yena loyi a nga nyamalala loyi a ku holoviwa a ku nga na ntwana kahle. Se SADC swi vula ku a yile ku hi pfuneni ku fika sweswi. No SADC a ka ha ri nchumu SADC ko va leswi nge is a nominal organization antivula na hambi loko va rhumela masocha a Cabo Delgado mavona ku ri va se ku endleka swo tala ngopfu mafurha va tsake hi vona SADC va vitana maTanzania va vitana maRwanda ku ri va ta pfuna kwala. So SADC ko fana na vo ECOWAS a sa ha vuli nchumu sweswi hikuva ma swi vona ku ri matiko sweswi a kokelana a khela ku na lava va nge a hi fambeni na the BRICS bloc ene ku na lava va nge a hi fambeni na the American led Western bloc ya vo G7 ya vo EU and so on and so on. So Africa varhangeli va hina va kokiwa tlhelo ka ha ri na a strong new colonial mentality ka varhangeli va hina a Africa. Prof a hi kumeni mahungu ya awara yan'we ni khensini nkarhi wan'we inkomu Professor Thembasono va hi fikisa ka awara yan'we hi lawa mahungu ya misava na Sesi Nkosinathi Chauke ya Nkosinathi. tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ku ve loko ha ha ri ka yaleyo ku nga va ku ka ku tsandza yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelonkulu tatani xilowa a ku ri ku ve ri va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandzi nchumu khalangi wa yi tiva hongonyi kambe a yi tivi na yi tivi ni yi voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari
Soko engaku iyanjiya, miri engaku ihomu, ncila engaku no iwa nghala, kasi milenge engaku iyambuti. Mara ihomu nyani. Ya famba munhu. Intiyiso. Yi ta va tano na Government of National Unity ya hina. tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Ehlekani Bootpad na muhumelerisi minjhani? Mina ni vona mphahlo lowu fambe kahle for ku tivote ku va na kurhula hi ku mphahlo lowu a wu nga ri ku fane ku na ANC kumbe DA kumbe EFF a wu ri wa ku endla kurhula ku nhlawulo wu famba kahle ku nga ri ku vandla ro karhi ri wina a ku ri ku endla kurhula ku va na kurhula mina ni vona swi tirhini swa va endla swona ku a ni ri tinyimbinyimbi leti fanele ku kun'wana ku vaviseki van'wana va ka hi vota kahle a swi va kona hi ku a ni ri mphahlo a wu nga ri ku ga wina yini a wu ri wa ku tisa kurhula a mina Chief MJ Mkharijakana ni ri ka Mandlakazi hi mbana nhlekalo na Bootpad na muhumelerisi inkomo Avuxeni Kalanga Petma Thebula hi mina Xikalavito hi kumbela ku pfuniwa haleni ka Judges Kloof Home Affairs hi 3 weeks hi la ku collecta ti-ID ta hina vere mchini offline siku rin'wana na rin'wana loko hi pfukela laha hi byeriwa same story muchini i offline system i offline na ku hlawula a hi hlawulangi a hi votangi mhaka ya swona vhiki leri i ravunharhu ni pfukela siku rin'wana na rin'wana ni ya kamba lava ku collecta ID ya mina na tsandzeka ene hi tele Kalanga hi tele a hi mina ntsena ka tala ndhawu leyi a tlherisiwa a hi pfuneki ndhawu leyi a hi kumbela ku pfuniwa ku ya swi tiva ku munghana lenene na Kalanga Petma Thebula va pfuna ka swilo swo fana leswi. Hayi Bootpad na muhumelerisi Bootpad mina ni vona nga ri nkarhi wo hini ka tatana Zuma i attention leyi va yi lavaka wu fikini hi ku tatana lavawani minkarhi ya ku tala loko va sungula swilo swi sungula nga ri vo tlanga nga ri ku na la swi yaka kona up until swi ze swi ya onhaka hikuva everyone sa sungulaka ku a n'wi tekela nhlokweni okay ni nga n'wi vuyisela ndzhaku nyana tatana Zuma loko va ta khomiwa nkarhi lowu va vulavuleni leswaku loko vo tshika va ya jele ku ta va na nkingha a ku na loyi a nga n'wi tekela nhlokweni up until a khomiwa ku ya va na nkingha okay va vulavuleni timhaka ta ti-MK this and that ku va ta nghena vanhu va yala va ka va na mhaka na yena swi nge pfuni nchumu a va zanga va n'wi tekela nhlokweni up until ku ze ku ya votiwa phati ya yena yi huma na yo va yi votiwini hikoho sweswinyana se va sungula ku n'wi tekela nhlokweni tatana loyiwani i la ku langutiwa cause i na impact leyikulu na matimba lamakulu ngopfu ni nga tivi ku njhani emakumakwini i ta na wo njhani mara i na matimba lamakulu ngopfu ka tipolotiki ta la South Africa so swi lava n'wi languta. Ahe Bootpad na muhumelerisi na yitwa mhaka ya manana Phumzile Mncambunuka so munhu a nga voni a nyikiwi opportunity a tlanga hi yona kumbe hi n'wi tsandza se a yi vulavula se a humini ku na yena ngheni ka yona u tshama va deputy president manana walowo se twa hi hlamala loko a vulavula ku vavasati a va talangi yena eka mali luya a nghenini u ye a swi vula ku ri vomanana a va talangi na kumbe u swi vula sweswi ku vona ku ri a nga ri na opportunity ku ma ri ka cabinet na kumbe ka mfumo. A henhlekani Khalanga matwiselo ya mina ku vandla ra MK ri le ku tirhiseni ka matimba ya rona laha swi nga fanelangiki hi ku loko va za va lava ku palamende yi nga tshami xikongomelonkulu xa voko va ku ri yini ku va hlawuriwe vaaki ku va ya va yimela le palamende so swi tikomba kahle ku nkulukumba Zuma na vanhu lava nga le kusuhi na voho ngopfungopfu va lava va nga n'wi hlawula i vanhu va nga lo tiyimisela ku va hambukisa tiko ra hina layinini a va swi lavi ku ri fambisiwa hi ndlela leyinene so varhangeri vo fana na lava va fanekele va
ngwisa hi va tekela magoza ya vukarhi tanihi vaakatiko. N'wana Ncindano both problem ya MK Mkhalabye Lobongo Zuma Mkhalabye Lobongo Jacob Zuma a ri na enga issue ya Ramaphosa nkarhi lowu a nga khomiwa, so hi ku vona ka mina misa loyi i lata ku i ti byela ku Ramaphosa a humi hi mhaka enga issue ya yena, a hi mhaka ya ku parliament a va lata o zonda Ramaphosa mara i xigevenga Mkhalabye leyi ku ya ntiyiso bot kala. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Abati twa ku hi vona ku decision let's hope abafana ximanga sweswi aba swi tivi va ta dya masi kumbe va ta dya nyama. The option is there. The political party yimini ti ya clear. abafana ximanga ku va ta dya yini? Ximanga se ku va ta dya masi kumbe va ta dya nyama. Hinkwaswo le tafuleni swa mina. Hinkwaswo fresh food. Vaakatiko va South Africa loko va votile, hey, hi dilinyana arrogance leti kesi swinene mkhosi. Never trade with the arcade. Very chile ku tifilini ximanga a xi swi tivi ku xi ta kuma masi kumbe xi nga dya nyama. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. So minsa Munghana Lonene FM 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula tsundzuka u humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa. Mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana ri smart wa Jimo xithangwa wa xingaritana wa xicacana makulele wa ndandadzi xiphemu xa vumbirhi lexi nongona ku Afrika wo vulavula ka Munghana Lonene FM ka ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawulekiso wo sungula ka 0860002543 va yini va phahla va kokwani mbayimbayi hlathi se hi lerlele se makaneta ke loko mi karhi to swa n'wini kambe ta va kha hi bula na vona sweswi hi twa ku va ri yini vona loko xiyimo xi titani hi ndlela ni vona un'wana ka Facebook a ka kombisa timhaka ta ku ongeti ku na un'wana a ringeta ku tindla vona hala ka hala Senia ka Maputsu i ri yena wa endla swa ku i nga kuma timali na ku va vutisa ku himpela hi vona kumbe o tindla vona na hi loko ri teke vuxokoxoko bya vo a hembela vanhu hi byona swa khomeriwa mara loko ri va hi vona kumbe xani va nga hi zama a ntivo 0860002543 se ta va kha hi bula na vona kokwani hlati ku nga ri khale kambe ke hi nga se bula na vona a hi twi wena kwala u nga koho nteri ha ku rhamba ku i ta bula na hina hi ku tirhisa ndlela yaliya ya 0860002543 un'wana mingiseri hi lo i nhlekani khalanga we papa u kani hi twa ka hi vatomi kwihi papa hayi la titimeta jo a ni mi lo swi lava le ka n'wina le vanhu va ha pfuka hi vheze le nampundzu a va simbala jesi mi nga swi hlayi khalanga we mina a ni tsaka ndaku ka malembe ni ku loko mfumo wu kha wu ya mahlweni swilo swi ta famba kahle ku ri hi ta kota ku lwa na vusiwana na hinkwaswo leswi hi lavaku kumbe leswi hi rilaka hi swona kambe loko ni languta maendlele ya sweswi ku ri palamende yi fanele yi hlangana hi wavuntlhanu se ivi ni tivutisa ku ri un'wana na un'wana loko a vulavula ha tsandzeka ku vulavula hi xilo xin'we se sweswi a ni vulavuleli ku va right ni vulavulela ku veka mavonelo ya mina na ku navela ka mina vandla ra MK a swi ri kahle ngopfu loko a ku nga ri nandzatsundzadzo loko mara loko mo va yingisela swi languteka onge hileswaku loko munhu un'wana na un'wana a vulavula va ri vambirhi vanharhu ni ta teka wo sungula ku ri a hi swi tekeni ku impelampela va na mhaka yi nga kona tafuleni mara loko ni twa va vulavula na ku hlayela van'wana va ku hayi a hi swona va nyikiwile nkarhi a ni lava ku nghena ngopfu ka tona teto mina a no lava xitshunxo xa ku sweswi rivala ri pfulekile mavandla mambirhi manharhu kumbe yo karhi lama nga kuma tinambara a ma fanele ma endla leswi nga vona ivi hi tivonisa ku ka mfumo wa nhlengelo kumbe wolowo wa coalition ku ta humelela yini kambe ivi se hi languta lava hi vonaka ku
government of national unity mfumo wa nhlengelo wa mavandla hi nga vona yi xangu na hi leswi mina a ni naveri swona mara loko sweswi ku ri na ngazungazu leyi a hi nge hlengeletani yo fika yi humelela MK yi nga ri kona swi hi veka ka xiyimo xa njhani na hikuveni a hi fanele hi languta ku ri va na yona mhaka yo khomeka na loko va ri na yona na va vengeriwa yini na and mini twista kahle a no va yimelela ni landzelela ntila wa mhaka se mara loko ku impela la tikweni leri hi tirhisa milawu yo khomeka ni vula loko ni landzelela loko ni languteka timhaka ta IEC na yini hinkwaswo a ku fanele ku nge se fikiwa la loko timhaka ta vona ti nga basisiwangi mara kumbexani ti basisiwile kambe vona va a ti basisiwangi se leswi swi hi veka ka xiyimo xo biha ku ya hi mina ku ri a hi fanele hi nghena ka mfumo lowu ku nga ri na ndhazu ku va na ku i ona matsredi go yi suka ya ritshuri ivi ku fumiwa hi vona a ho veka xirimbani ku ho xiya hi la ku vona ku swi ta famba njhani hina hi langutela ku swilo swi komba kahle ani loko hi langutisa ni tshame ni swi kombisa ku khalanga loko hi ri tikweni hi lava ku rhula na nhluvuko swa kanakanisa ku ri loko ku ri na huta hambiloko hi teka MK hi veka tlhelo xa ta koteka ku fana na leswi ni nga swi vula swa hungunyi ku ri na xiharhi lexi hi nga kota ku xi twisa ku loko xi ri na ncila wonge wa nghala na tibondo onge ta yini swa van'wani vanhu va na mani va swi veki kahle tatani xiloko kambe a ni vuli ku ni yima na vona kambe loko xifaniso xexi va nga xi kombisa swa tikomba hi maendlelo leswaku xin'wana na xin'wana hi fanele hi languta maendlelo ku swi hi yisa kwihi a hi nga swi koti ku vhumba hi na van'wani ngopfungopfu mina a ni swi lavi ka tipolitiki ku vhumba ku swi ta fika njhani amakumu ni landzelela ntila ku sweswi loko hi ri la swi vula leswi loko hi teka gondo leri swi vula leswi hi leswi ni swi vonisaka swona khalanga kambe mbilu ya mina ya vava loko sweswi a hi fanele hi veka mfumo hi ya mahlweni mavandla hinkwawo ma ri kona mara ni nge vuli ku MK yo kokela tlhelo kumbe yi kokela xikarhi kambe hi leswi a swi fanele swi va xiswona ku va ku basisiwa rivala se vona va ri a ri basangi rivala swi endliwa njhani so hi ta vona loko va ya a court ku court a ni court i huvo ya vululami hi la ku vona vululami mina namuntlha ni fonela hi xikongomelo xa ku hi lava vululami handle ka ku endla ingaku hi lava hi vona vululami leswaku vululami byi fanele byi vona ka byi endliwa ku tlula ku vulavula hi tintimi to hambana ingaku hi leyi nga laveki na mina ni twi 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana wena u ri yini ke kwala u nga angula u ku ko i mhaka leyi lava ku twa yo hi ndlela yale ha tsakela mavonelo ya n'wina makumembirhi timinete ntsena ibeli awara ya 13 tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi ku ya hi vonelo ra ye mingiseri a nge ri vatandla hoyi ite vanga va ya ku endle ku ri va ya ku endleni ta tshama ku na maphorisa ye u ri va ta endla ku tlula leswi ESS va nga swi endla va swi kuma kwihi va endli yini swo swi kombisa ku vele ku lweni ya following the procedure na constitution leyi tsamaka hi vulavula hi yona ku leyi mina ni differaka na swona ku loko ka constitution ya hina is one of the best la tikweni la misaveni a yi nga ta tshama kha hi ya ka constitutional court hi lava clarity tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ela inga ko mingisero me 0860002543 imakumembirhi naro timinete ntsena ibeli awara ya 13 a hi tweni n'wana mingiseri hi loyi nhleka Hayi mi ri njhani baka hina hi pfukile minjhani papa a yi kona mani ni yingisela ni le na Richards Bay ya KZN ni Bennett wa ka Baloyi a he but Bennett a n'wina va mi dyile kwala Richards Bay a na Xitsonga ni tshemba ma ha xi tivi xi lo tala i ntumbuluko a va ri khulumi nkulumo a hi xona lexi xo gaxela okay papa ni nga tini lo ximamba ya okay ni ta sungula hi ku lulamisa hosi lava kha va vulavula sweswiwani xo sungula a va twisisile MK a yi zangi yi tlangiwa hi yona yi ngo lo ti tlanga ngo lo ti humesa ku a yi lavi ku ya ka nhlengeletano lowu nga ta va kona hi wa mitlangu xa vumbirhi MK hi vona va ngo lo teka xiboho xa ku ri a va lavi ku amukela leswi swi nga lulamisiwa swi nga tlhela swi tiyisisiwa hi varhangeri va tiko ku mahlawulelo ya fambe hi ndlela yo khwatsi so wena loko i ta u ri wexe
u ta tivekela swa wena i mhaka yin'wanyana hi leswi va fanekeleke hi swi twisisa sweswo before ni nghena ka mhaka ya mina so ni kombela ku lo a ta ku vulavula sweswiwani a swi endlisa sweleswo xin'wanyana lexi mina tani I think sweswiwani na lembe ra vukhomi ni kha ni tirha kona kwala KZN and leswi ni nga ta mi byela xona a ni la ku ri vanhu va xiseka ma vona rona vona vandla leri mi ri vulavula MK va titiva va ri voxe loko n'wina na mina na n'wina ho fika sweswiwani mi fika hi vulavula Xitsonga lexi xa hina lexiwani va nge ku yingiseli xin'wanyana xa vumbirhi hi lexiwani va lava ku swilo swi va swi ri ka vona ni ke ni vulavula ka swin'wanyana swa mabulu ni va byela ni ku loko mbuyelo wu ya vuya MK va ngeke va pfumela ku bona timbuyelo as long as va nga winangi va ngeke va pfumela ku mbuyelo wu fambe hi ndlela ya khwata va tatisa swilo swo holova kumbe swilo swa madzolonga leswo ka swi nga lavekeki so leswi mina ni nga ta xi vula hi leswiwani if loko ku hi karhi hi yingisela swa tipolitiki ni nga mi nyika xikombiso a ku na ntakha un'wanyana wa tipolitiki Mngwesimanyana u vulavule timhaka leti ku ri okay yena i lava ku hlanganiwa ku vulavuriwa kona wa government national unity ku ri hi twanana ku okay hi swi rhalanganyi leswi ka kona la tikweni hinkwaro hi nga swi lulamisa hi ndlela yini swiphiqo swo gezi madzolonga vukhamba swo fana na sweleswo hi nga swi hetisa hi ndlela yini tidyondzo rihanyo loko hi swi kotile ku veka sweleswo hi vona ku hi nga pfuna njhani maAfrika-Dzonga hi kona hi nga ta hlawulana hina hi xihina ku okay la ni vona ku munhu lowo so hi yena a nga swi kota ku a nga fambisa ndzawulo kumbexani ya gezi loyi hi vona hi munhu a nga swi kota ku a nga fambisa ndzawulo ya tidyondzo ku ya hi sweswiya so xikulukumba sweswiwani a hi timhaka ta position kambe i ku ri hinkwavo va hlangana va vulavula mhaka yin'we ya ku vona ku i ncini leswi nga hi pfunaka ku hi nga teka ku Afrika-Dzonga ri va tiko leri ri baseke ri va tiko leri lulameke ri va tiko leri ri nga ta kota ku ri kurisa ikhonomi yi huma evuswetini Afrika-Dzonga hi ku a ni tshaha leswi swi nga vulavula hi Mngwesimanyana so a ni mina yena ene nakona mi langutisa la ANC va tiyimiserile ku tirhisana na un'wana na un'wana DA va tiyimiserile ku tirhisana un'wana na un'wana na yona ISP yi tiyimiserile ku tirhisana un'wana na un'wana kambe leswi mina ni nga xi rhandzeki ni ngeke ni pfumelela leswi Floyd Shivambu a swi vulaka swoleswo u yi vuyisela endzhaku Floyd Shivambu vona va kwatela timhaka ta ku Palestine na Israel a nkarhi wa ku hi nga vulavula hi Palestine na yini u ti endla ncindzu ku kula kule u tshika rivala a hi tshikeni sweleswo a hi languteni swa la kala swi lulama hi ndlela yini loko a ta vulavula hi timhaka teleto a swi hi pfuni ngopfu nchumu hina sweswo loko se hina hi tshamisekile hi kona hi nga ta va kota ku hi nga va pfuna njhani timhaka ta Israel na Palestine nakona loko swi ri kona munhu un'wana na un'wanyana i choice ya yena loko mina ni ti-decide ku okay ni lava ku ni yima na Palestine ni yima na Palestine loko ni lava ku yima na Israel ni yima na Israel a va swi tshikeli ka vanhu sweswo ku vanhu va lava ku hlawula swilo and then loko na ha ta la timhaka ta ku no vona a va lava ku tirhisana na DA hi mhaka ku DA va vulavula hi timhaka ta colonization mi vulavula na hi timhaka ta xihlawuhlawu a ku na la ku hisa kona a swi kona leswi hisaka swona sweswo va swi endlaku hi swona xihlawuhlawu lexi kulukumba ngopfu swinene and leswi ni nga ta mi byela xona hi leswiwani DA yi sirhelela ngopfu swinene ka timhaka to tala and loko hi nga swi langutisa sweswiwani since ku va ku ve ni nhlawulo wa 1994 a hi vanhu vona lava va taku hi timhaka ta colonization a hi vona vanhu lava mi kuma ku va taku hi timhaka ta xihlawuhlawu ka swilo swo tala va hi pfuna ku fana na timhaka ta swa ti-tender a va yimi ngopfu na swona DA ku va swi tiva ku okay swi na vanhu va vona kambe la ka ku ka swilo swo tala va hi pfuna mi vula yini swilo swo tala ni nyikeni xin'we moko lexi va hi pfuna hi lexi ya na ku mi nyika xikombiso timhaka ta tender loko ri ku wena a wu belong to a certain political party a swi endli ku u nga yi kuma tender hambiloko maphepha ya n'wina khalanga mi lo ma lulamisa ya tshamiseke kahle ya va 99%. Loko ri ku n'wina a mi belong a mi kona ka political party leyi leader mi nge swi kumi mi nge yi kumi tender na mi byela sweswo hi nga beja sweswo a hi langutiseni hi mati lawa le Giyani a swi nga fanekelanga ku xanisiwa hi ndlela yaleyo loko ri ku kahlekahle a ku lo
loko DA leswi lava ku sitisa i ku oko swilo a swi va nini ku va ku fomiwa vanhu hinkwavo kuma mintirho loko ku aka ha ri minkarhi yaleya yi va professor Ntsanwisi ku nyika xikombiso ku nga ri na timhaka ta tender a ku nga ta xavanisiwa hi mati xin'wana lexi mi fanekele ku mi swi tiva Xitsonga xi ri a yi handzeli xin'wana xa munghana hi nga ehleketi ku mavandla yo fana vo MK leswi va lava ku tisa swona na vona va lava ku tisa timhaka ta titender ene na mi byela ku vanhu vo tala especially kwale makaya vo Giyani va ri to xaniseka swinene ngopfu loko ri ku va pfumelela timhaka to talesweleswo vanhu lavawani va ti tiva va ri voxe mina ni va tiva ku ni hanya kona la vengezi va na mhaka ku vona ku n'wina ma xaniseka a hi langutiseni ka television hi xitori lexi nga kona xa Vatsonga ka television if loko va tsandzeka ku endlela sweleswo u vona ingaku va ta ku hleketelela ka ku u va na mati lawanene mina swi ni vavisa ngopfu loko ri ku a TV ku haxiwa hi tindzimi ta van'wanyana Xitsonga a xi kona ka bolo hina a hi na yini i rugby i Maxhosa i bolo i Mazulu i Vasotho hina Vatsonga a hi vanhu swo fana na sweleswo so loko ri na vandla ra DA ri endla ku phakelana ka swilo swi ta hi pfuna ngopfu swinene lero a hi vona vanhu hi nga va sola a xi ri kona khale xihlawuhlawu mara sweswi a va ha ti na xihlawuhlawu va lava ku vanhu hinkwavo va kuma swilo hi ku ringana hinkwenu hi titwa hi ri vanhu so hi nga xisani a swi kona swilo swoleswo a ku na MK leyi nga tata yi fika yi pfuza vanhu hi mina ni swi tiva ku ni hanya swona ngopfu lero vanhu va ka hina va nga lahleki a va hlawuleli ti-political tin'wana ti-party mara leya ka MK a ni yimi na yona na swintsini makungu ya vona a hi wona yo pfuna Vatsonga nemetweli botame nemetweli hlayisekani kwala Richards Bay ntshemba va mi twanga loko va mi twile he mina mhaka na vona ni va chava ni tiyimiserile ikombo twabe iko akhensa swinene fambisa sweswo mingiseri 0860002543 ntwanano vuma yime ku lunga na hina ku lata byela mahungu ya misava awara ya mbirhi ya yimise ku yini hayi la ka radio ku hlupha hi sweswo ku hambi wo tana misisi yawe yi luke kahle i fanele mbala swin'wana nhlokweni ya ntwana hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ivi dokodela Kutsi va sama va ku hey yona yi nga va kahle kambe xiphiqo xa hina i ku fika sweswiwani a hi se swi tiva ku timali ti ta fika ti huma kwihi ni hela kwalaho ta swi vona loko hi tlula bridge DP swi tala ngopfu leswi va nga byeli ku mali hi ta yi kuma kwini hi ta swi vona loko hi fika kwele nambyeni ku hi tlula njhani sweswo swi nga vi na xisaka xa rhayisi DP a xi bihangi mara loko xo swekiwa wrong ku ta huma mbodza ku ri hi ku hi laha nga sweka wrong nawu wa NHI wu kahle DP matiko hinkwawo mo tala ni nga ku matiko hinkwawo matiko yo tala ya yi tirhisa ni ya yi tirhisa kahle hina swa onhaka loko ku ri hi ku musweki wa xona xisakana lexi i ta sweka mbodza vatirhisi va nawu lowu NHI loko vo ka va nga wu implement kahle wu fambelana ni tiva nyika xikombiso ya RAF for an example i ntiyiso ku ta huma mbodza andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela ntwanano vuma fambe na tlawa mhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi mahungu ya misava ya xitalo awara ya mbirhi kwala ka Munghana Lonene FM mahungu ko nga tsakisi lawa ya ku hundza misaveni ka xandla xa president wa le Malawi Matweli Prof ka va hlamusela vuxaka bya vo na president lava nga koho sweswi na ku hambana loko ku nga koho ka ku ongeti president va voyamela hala aka va matiko yo fana va Amerika na va Israel kuve lava van'wani va voyamela hala ka va Russia hi ndlela yaleyo ongeti vaaki va le Malawi va nga kuma ku rhula eka ku twisisa ku xandla xa president va fambe ndlela ya un'wana na un'wana a hi twaneni ku wena u ri yini na rindele kokwana mbayimbayi hlati va ta va fikile ku nga ri khale ve ri va tata thwi kwala ni nga koho se ni la ta twa ku va ri yini timhaka leta to phahla ti fambe njhani kambe ke hi nga se bula na vona a hi sungule hi twa wehe mingiseri wa mehe ka 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi nhlekani Nhlekani botpet njani bota mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile na mahumekeri swikwalani a khensa mbalavula no Tsakiso lika Mchibisi ne aye but mina la ku nghenelela leya ya SADC ne ya ku va hlengeletano wa vona wa tin'anga ku nga va u fambe njhani ya hi ku twisisa ka mina ni vona nga ku kombela ka vona va khongela va kha va khongela leswaku nhlawulo wu famba va phahla
ni vula swona swa ku phahla Okay. a ni swi famba na xikhongelo exikarhi futhi okay so kwala a va nga phahla koho va kha va kombela ku nhlawulo famba kahle swi tikomba nga ku phahla ka vona swi fike swi va hi ndlela ya kahle hi mhaka ku nhlawulo fambe kahle ku zangi ku va na madzolonga lama kambe un'wana nga ku a hi vona ntsena ni vula ku so mara ni ku vona hi vona murhangeri lonkulu loyi a va zame ku hlanganisa vanhu lava hinkwako va kumeka kwala kaya laha South Africa ni vula ku a hi vona ntsena na vafundhisi hala va ri ku khongeleni na sweswo swa ku taniya hi swona ni vula ku swona ya hi swin'wana sweswo ni vula swa ku khongela ka vona hambi ku ri ku phahla ka vona swi endle ku mphahlo wu fika makumu vo nhlawulo wu va kahle a ku zangi ku va na madzolonga la South Africa so swi nga khataleki ku wine mani or vandla ro karhi mara hi ku ya hi ku twisa ka mina ni vona nga ku navela ka vona sweswo va nga swi endlisa xiswona hayi a xi ri xikongomelo nkulu ngopfu xa kahle xexo no a ya khensa swinene buti wa mina ni khense ngopfu chauke kwala kan'we ku dume ku na lava vo zamazama va ha ri kona va kha va zamazama mara va le ku heleni va le ku heleni swona va hela njhani ku khomiwa sweswo swo mi kuma ku nkarhi wun'wani van'wani va ri hawa two a yi vuyangi yi fambe na mayini sweswo swo tani a ni ma vona mayini na vona ku na vinyi va vona aya no ni mi twini mara hayi va kha va celacela ya va nga celi swi nga ri nawini va nga celi swi nga ri nawini hi sweswo swi ni vavaka swa ku vanhu va lava ku zamazama a va lava ku famba twi a va lava ku swi endla hi nawu maphepha khensa mina buti wa mina khensa swinene chauke va fambisa sweswo 0860002543 makumembirhi nharhu timinete ntsena yi nga si ba awara ya mbirhi mahungu ya misava hina hi ta va kha hi huma so ivi ku nghena nakona ku dzuma na vafana va tlanga namuntlha va tlanga na tiko ra Zimbabwe kusuka le Free State un'wana ni rhumele hungu laha ku languta lava nga ta va kha va seketela Zimbabwe va ta va tele ku tlula lava seketela ku vafana hawa mara ka swi yintswi swa n'wina la le Free State Stadium mativana yin'wana ta timasipala leti ya ve nge swa tsandzeka ku tirha mangaung kambe kumbexani sweswiwani se va ta va kha va tirha kahle ku landzelela xiviko lexi xi nga tshama xi huma xi kha xi vulavula hi timasipala hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano a hi ku tumikisa ro mena 0860002543 na ri teka riqingho ri ri na tshembisi kambe ndzaka leswi sweswo mingisero munghana Lone FM 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka munghana Lone FM makumembirhi timinete yi nga se ba awara ya mbirhi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani papa mpfukile hi pfukile minjhani na hayi pfukile man a khensa mina ndza ta kota ku vanhu va kota ku twisisa nyana mayelana na leswi endlaku hi MK i vanhu va hi lava mina va ku va swi twisisa lava ingaku loko va nghena a va ha vulavuli hi MK va vulavula hi munhu Zuma hi munhu mani Zuma a ni twe ngani mi te Zuma okay loko ku ri ku ka lava nghenaku kumbe na lava va ha lava ku nghena a hi vulavuleni hi vandla hikuva vandla ri na valandzeli vandla loko ku hela nhlawulo ri lengete ku lata kombisa ku a ri tsakisiwangi leswi nhlawulo wu nga fambisa xiswona kambe IEC yi tikomba yi nga ri na tindleve ivi yi tlha yi hinda yi kombisa leswaku yona na sweswi a yi se eneleka hi leswi va nga endlisa hi swona kambe Chief Justice na mbalavuleri na Secretary ya Palamende va ya mahlweni lava va faka siku ra wa mtlhanu ku fanele ku hlanganiwa ku ta hlawuliwa speaker kumbe na president kambe sweswo a swi nga vuli leswaku MK yi yimini ka leswi a yi rila hi swona kambe leswi yi nga endla swona leswi vaakatiko va lava ku tiva swona hi leswi va nga ta sitwa ku why MK yi ku nhlawulo a wu fambangi kahle hi leswi Chief Justice na Secretary ya Palamende swi tikomba va nga lavi ku sitwa kumbe IEC a va nga lavi ku sitwa loko munhu va ku u endla contempt vote u lava ku sivela xo karhi ku xi nga endleki a nge se twiwa ene hi ku ya hi nawu wa South Africa munhu wa pfumeleliwa ku endla sweswo hikokwalaho ku nge se fika wa mtlhanu hi ta sitwa ku MK a yi rila hi yini swi nga endla
xiboho kumbe court interdict kumbe court order yi huma yi karhi yi favora leswiya swi nga vula hi va chief justice ku tshama wu va kona kumbe wu favora MK. Loko wo favora MK swi vula ku siku leriya ri ta ciciwa. Kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini swi sungula swi hlwela loko ku tivisiwa siku hikokwalaho ka yini swi nga vhetanga swi yimayimeriwa? Leswi swi nga endla Botpet sorry ku vula leswi ne swi komba ku ri na influence aka IEC ka mafambiselo ya yona because loko MK range yima ena yi nga ri yona yoxe that's why loko mo languta aka court interdict yona loko mi yo hlaya ti responded ku ta va president EIC ku va na mavandla man'wana lama va nga koho kwalaya lama ma nga ta tshama hlamusela na ho leswaku na wa matsakisiwangi hi leswi nga fambisa swona. Mara va nge vi ti respondents valawo loko ku ri ku na va tsakangi a va vi ti respondent va ta va yini Botpet? a ni ri respondent hi loyi n'wina mi n'wi tlhontlhaku ku a hlamula se mi nge xaxameti IEC na mavandla a ni tivi kumbexani no ka ni nga swi twisisi mara mi nge vi ana loko mo languta loko mi karhi mi hlaya document leyi nga ndla yena court interdict ya kombisa ku ku ta respondent ku ta va ku ri president ku va IEC ku va ku hala hansi tlhela yi kombisa ku na mavandla 1 to 25 na vo ti respondents it responded loko mi vone papila leri nga se va ti respondents kumbexani na wani wu tivi vhele va ti respondent ni pfuneni ku twisisa va ti respondent njhani ku ve na vo vele ku ri leyi a ni ku respondent a hi ku hlamula va ti respondent ku sweswi swi tikomba vona va nga ha yi challengeangi ximfumo va la ku famba na leswi swi vulaku hi court justice hi judge na secretary ya parliament hi marito man'wani i ku hikokwalaho ka yini se vo va cinci mihleketo va lava ku ya va ambala tisuti ku ve loko hi sungula mhaka leyi a va ri kona na vona vete so swin'wana swi lava vanhu ngopfu ka ta South Africa Botpet ne swi lava hi karhi hi ti twisisa ngopfu swinene lexi xi endlaku hi Botpet and mina I beg you Botpet ne Zuma va n'wi endla ku a va na ndhuma kumbe a gina a ya swi ndla ingaku a va tivi nchumu hi tipolitics u na reason kulukumba lwa mi nga rivali i ve koho ka vandla ra ANC he was one of the intelligent member leyi a yi va pfuna aka vuhlori ka ANC na sweswi swi koho leswi a nga swi vona leswi hi nga ta swi twa loko ntshamo wa khoto wu va kona kambe leswiya loko swa ha va veka va president hi ni ndhava a swi nga va nga swi vuli a va nga ta swi vuli Botpet hikuva swi va vuyerisa ya a hi vekeni hi ndlela lexi nga humelela ni nga ku ANC ti duvule xikun'wana swi fana na ku va mi tshama na n'wansati Botpet mi ya n'wi hlongola ivi se a sungula ku paluxa ku leswi a swi endla ku ni tshama hi lexi na lexi se i la ku vula swona leswi a swi endla ku va wina nkarhi luwa mara a va nga ri na munhu loyi a ri na vumbhoni lebyi a byi endla ku va n'wi challenge mara ma swi vona ku swi va swi phela swi fana na risimu rin'wana sweswo ri nga tshama ri yimbeleriwa hi Sira Comrade Gevenga na Dr Stall risimu ra ku va ri thiku hambanani kahle hi ku loko ni vula ku loko ku ve n'wehe sweswi hi yiva swin'we mina n'wehe yes swa mi vuyerisa loko se mi humini n'we se hi n'we pipi ya koho mataswa ni nga ku ni Botpet loko ri valandzela tipolitiki ta South Africa ne I remember the ANC members ne a parliament ngopfungopfu vavasati lava nge va vote ngopfu sweswi va ku vo va nga hluvula hi ku yimelela tatana Zuma loko parliament yi karhi yi hehla tatana Zuma hi state capture matsundzuki sweswi the very same person loyi sweswi va lava ku voho venge a nga kahle hi va a va ku i kahle ma swi vona ene loko mo languta Zuma wa tiva ku na loko ku ri hi ku o kota ku ta fika a phambeni a ya mahlweni timembara hinkwato leti ta ku ka ANC ti nga ka shortlisting a ti nge swi koti ku va ti fikelela ku ya hi ku va le ka loko va kumeke va ri na vukungundwani hi ku ya hi state capture xa nkulukumba va ri mani loyi loyi a susanga chief justice
bayili le va karhi va hehliwa vanhu vo fana na vo no Vula Mkonyana na lava sweswi va a va ri speaker va nga koto va Zizikodwa ku hlaya kushura Botpet va vone. So that guy una information that's why ni byela ni ku loko va ya court a va nge vu no tsakisa ku tatana July va nghenini va kota swin'wana swa milawu and a swi lavi ku loko yi nghena hi vulavula ngopfu Zuma hi vulavuleni hi vandla ra khale ka President Zuma phela a phela masitoko a hi vandla ri nga dumisa President Zuma President Zuma va nga dumisa vandla se swi nge endleki ku nga vulavuriwi hi vona a president Matimana nga dumisa Zuma ni vula ku a hi vandla ri nga dumisa a hi vandla ri nga dumisa President Zuma i President Zuma va nga dumisa MK yi sunguriwe khale mara ku nga vulavuriwi masaku MK dumise hi mani yi dumise ANC yi pfuna ku canvasa hi ku yisa tikhoto yi karhi yi luza phela sweswi i 4-0 a hi pfumelelani ku kanetana ke kama mi swi tani khesini nkarhi wa n'wena okay khesini bota wena very mi ta mi kha mi ti tiva tipolitiki mi yingiseni hi leswi va nga vula swona kokwani Professor Mbai Hlati va fikile la ni hlamala a va mbalanga leswiya swo hi vulavula hi swoho ku va ta kota ku ni twa loko ni kha ni vulavula va fikile la van'wani va vaphahli va ndhuma very ni phahlile mina ri ku le ku nga twa lechumu weri yini ni bula na vona ndaka leswi ku onha mphakelo wa mati swi vanga ndhurho nakona swi na khombo ku yiva swifalo swa mintila ya mati swi nga vanga mafu eka vana pompi leyi boxekeke kumbe ku onhiwa a yo durha mali ntsena kambe yi kavanyeta mphakelo wa mati lawa tengeke ku kavanyeta vukorhokeri naswona swi na khombo eka rihanyo na vuhlayiseki bya vaaki hi pfuni hi lwisana na ku onhiwa ka nhundzu ya mphakelo wa mati hi ku mangana migingiriko ya vugevenga eka doroba ra Johannesburg eka 0800 002 587 vuron'wani bya wena byi nga pfuna ku sivela mafu na makhombo hungu leri ri tisiwa eka wena hi va Johannesburg Water vaphakeri va mati lava ku khathalelaka Hello nkarhi i 10 timinete yi nga se ba awara ya mbirhi a hi amukeleni n'anga ya xintu Professor Mbai Hlati ku na rin'wana ro sungula hi vito mara nga ra va ri rhandzi ngopfu ka na hatwi va vulavula hi rona kumbe ri hambane a ri lavi kokwani nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM ka Afrika wa vulavula ndawu Thewu xikan'we na vengiseri va Afrika wa vulavula mi teke nkarhi n'we tanihi tin'anga na n'we tanihi president wa toho mi wa SADC mi ku hayi a hi rhambeni nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ta haxa loko hi kha hi phahla ku endlela leswaku ku nga vi na kumbexani yima ni sungula hi ndlela leyiwani loko mi hi rhambile ku hi ta vona loko mi phahla a mi phahlela yini na khensa Thewu xikan'we na vengiseri va Afrika wa vulavula tanihi loko mi swi vurile ku ni nganga xintu leyi nga na ntokoto swinene leyi kota ku vona swilo leswi ha ri taku vafi va hina mikwembu ya mina ya kota ku ni kombeta hi minkarhi hinkwawo hi malembe yo hambanahambana ku ku na leswi taku ngati ta halaka kumbe ku ta endleka yini kumbe ku ta endleka yini ivi se ni vitana vakulukumba va tin'anga ni ku vakulukumba n'wina va xinuna va xisati mhaka hi leyi hi le kuteni ka nhlawulo kambe laha swi ta karhata swinene ngati ta halaka ni kombetiwe ku a hi hlanganini tanihi tin'anga hinkwenu ta SADC ku ta phahliwa un'wana na un'wana phahla mikwembu ya hina hi tlhela mi phahla na mikwembu ya tinhenha to ti nga hundza misaveni khale ku titimela a ku ve na nhlawulo wunene a hi nga phahleli ku wina mani kumbe mani a hi phahlela ku nhlawulo a wu ve lowu nga titimela wu ri kahle ku nga vi na ngati Thewu na muyingiseri se ivi wu va koho nhlawulo sweswiwani se hi lo ri langutelaku i mani a nga ta va president ya hina un'wana muyingiseri wa ku nghena sweswi wa ku hayi swi tikomba ngeti leswi va mi swi endla swi endlekile i ntiyiso Thewu minkarhi yo tala loko hi vulavula hina tanihi tin'anga ka ha ri na vanhu lava va nga swi twisisiki ku loko hi vulavula hi ku phahla hi vulavula yini loko hi vulavula hi ku phahla hi vulavula na lava va nga rhanga ndlela lava va swi kotaka ku sivela leswo biha lava kotaka ku pfuna mikateko lava kotaka ku nisa mpfula lava kotaka ku endla hinkwaswo sweswiya so xikongomelo xa leswi hi nga swi endla na mina nti ba xifuva na tin'anga letin'wani mi tsundzuka ku laya ka siku leriyani a ku ri na tin'anga to huma Mozambique a ku ri na n'anga to huma Mpumalanga Pulukwa
hi leswo province leyi hinkwayo a yi hlangane laya ku te vanhu hinkwavo ka vona va chuche mafundzu timbilu ta vona ti basile va ku a yeni ya phahla ku hlawula Afrika-Dzonga ku nga humeleli madzolonga na loko volava va hlawuriwa volava va makhanselara kumbe ti-president kumbe vo mani hambi loko munhu a thukuthele ku fika kwini a swi nga ta endleka ku a hi vulavuli na vafi na vabori hi tlhela hi boha ku ku laha hi lavi ngata hi lavi nchumu mi swi voni ku vanhu va fole tilayini hi ndlela yin'wana yo chavisa ngopfu mara ku laha vo hela mbilu wo sukumeta un'wana ku laha vo hela mbilu a tlokola ku leswiwana a swi endli futhi mina vanhu moxa munhu ya le mahlweni tinhlawula tin'wana ma swi twa ku minkarhi yin'wana loko za ku ba vo ma 6-7 se ku ya lava va nga ti nwela mpurusi va fika se va endla tihasahasa mihlolo leyi hinkwayo kambe na khensa swinene ku va nseketelo wu humile tin'anga hinkwato na n'wina va Afrika wa vulavula kambe a hi ku sungula kokwana a hi swo mi phahlela ku ndleka leswi kumbe ku nga ndleki leswi a ku sungula loko vo swi tsundzuka vaingiseri va Afrika wa vulavula ku ve na lembe rin'wana na swi tsundzuku hirini laha ku nga va na xidzedze lexi a xi vitaniwa Katrina lexi xi nga ta kusukela Beira xi onha swinene xi nghena na le Maputo xi onha swinene ivi lavo bvumba va ku se xi le ku teni na Limpopo xi le ku teni na Mpumalanga ni vitana tin'anga loko ni kombetiwa ku a hi phahleni xidzedze lexi a xi papalati ene xidzedze xi papalatile hi 2010 ku te World Cup la a ku ri na swivulavula swo tala ngopfu ku va ta dlaya na vanhu mina ni nga tshama hansi ni vitana tin'anga hi phahlela 2010 liya World Cup yi fambe kahle ku lo hwi ku fika nkarhi mpfula yi nga ni kumile ku lwa na ku hi leswo swi tlhela swi chavisa ivi ni va vitana tin'anga ni ku hayi se ni kombetile loko a hi endleni leswi na leswi na leswi na leswi yi ta na mpfula hi endla sweswo nampundzu wa kona i vheso ka vhuti ya mpfula thevu na mingiseri hayi ro sungula so van'wani va ta ku byela ku swi lo kotlanisa a ni tivi munhu muyingiseli ngo vula ku se swi kotlanise ka mune loko hinkwako swo tshama swi kha swi kotlanisa ntiyiso hi ku a ku kotlanisa nchumu leswi nga swi phahla na tin'anga swi hi fambele kahle ni tlhela ni khensa masipala wa College Chavani na meyari lava nga delegata muyimeri wa vona ni khensa na hosi Mavambe na Contraleza tihosi leti ti fambaka na hina nkarhi hinkwawo loko endla xo karhi a va sali va loko na hina tani leswi mi swi tiva ku nganga na hosi i bandi na buruku thevu na muyingiseri kwala ka bandi na buruku kokwani kambe ka ha ri na swiphiqo leswi ya milwaku na swo swa ku gevengiwa ka vanhu van'wani va vulavula na hi ku se van'wani va dya na tinhompfu van'wani va ku la ku endlekeni ka yini kokwani mi ri yini loko xiyimo xi titani a swi lavi na swo swi yimeriwa hi milenge leswi swin'wana swi olove ngopfu lavo dya vanhu tinhompfu na yiniyini i punishment i ku va munhu a doberile ma swi vona loko va ku munhu wa hehlela ku lo hehleliwa ku lo dobeliwa laya munhu luyani loko hi endle vulavisisi ku lo doberiwa lomu a nga yiva kona munhu wo yiva tihomu a dya tinyama ta tihomu sukini ivi loko va mi lava tsutsuma tahaleni ivi va tirhela ivi munhu luyani a hundzuka xiharhi lexi se a xa ha lavi ku dya nyama homu se xo lava ku dya munhu kunene so ku na swilo swin'wana leswi swi nga endliwa hikuva munhu ku ri xigwevo xa leswi nga swi endla va ya ka tin'anga leti swi kota ku swi endla ku hina ha hehlela kumbe xana dobela ku nga pfuki swi endla na siku na rin'we thevu na muyingiseri leswi swin'wana swi endliwa hi tihasahasa ma swi tsundzuka ku ni ze ni va na ti-campaign to lwisana na ntungu wo dlawa ka vanhu ku dlawa ti-albinism ni va na ti-campaign lomu ni nga famba ti-police station to hambanahambana timasipala to hambanahambana ni kayidza vanhu ku hava xirho xa munhu lexi xi laphaku lexi xi laphaku i ku va munhu a tirhisa murhi wunene hikokwalaho ni nga za ni teka xiboho xa ku swa antswa ku va na yunivhesiti leyi ni akaku laha munhu a nga ta ku loko a lava vutivi bya mitsentswane a nga famba a vutisela patwini a ti kona hi ta mi dyondzisa ivi a kota ku lapha rixaka thevu na muyingiseri sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM i Professor Mbayi Hlathi nganga xintu lava ngele ku buleni na vona endlela kokwana ni nge mi tshiki mfamba kuve na swivona kwala ka ti-Facebook ku na van'wani va pfaka va tindla n'wina phela ma swi tiva n'wana yoleyo i mhaka yin'wana yo biha futhi munhu ni swi hundzisa ka vaingiseri n'wina vaingiseri va Afrika va vulavula na switichi leswin'wana lomu ni nga ta famba kona na kha na ba pepe ni ku tivoneleni vanhu lava va tirhisa xinepe xa mina ene ntalo wa vona va le Mozambique van'wani va kwala South Africa va tirhisa xinepe xa mina kambe lexi mi nga ta xi vona ku a hi swona tifoni number leti nga laya xiyani a hi ta mina na rito leri mi nga ta ri twala ka TikTok hi ripotile a hi swa mina ene mina a ni endli masalamuso ya timali tivoneleni vaingiseri loko va masalamuso leswa masalamuso na tinyoka to hlata timali na swiyinini loko ni ri na sweswo thevu a ni nga ta tirha a ni to tshama kaya ivi ti hlateteliwa timali mara siku rin'wana na rin'wana pfuka na ntirhweni leswi swi kombisaka ku
ku humelela ka mina i ku va ni ri na vutivi na ku tinyiketela ku tirha so a va hambani na masalamuso vanhu a va hambani na tinyoka a va hambani na ti-Facebook ku na mavunwa swinene vanhu va tirhisa xinepe xa mina va tivula mina a hi mina ni nga kwalano van'wani vanhu fona kasi kokwani hi dlawa ndlala kasi ma swi kota ku endla leswi ni ku swi na mina phela a ni vuxopo namuntlha ku sukusela se loko mu vala ni pfukile loko a ni swi kota ntumbuluko a ni swi tivi sweswo futhi no la ku swi twana no swi tiva mina ni dyondze ku lapha vanhu ni dyondze ku pfuna vanhu va humelela vuton'wini hi ndlela ya kahle ya xintu yo tirhisa mitsondzwana vanhu va ka hina ti voneleni thevu loko ni nga se huma moyeni ni tsakela ku khensa ngopfu tani la ni nga hlamusela kona Contraleza tin'anga hinkwato la n'wina mi nga huma mi ta laha va le Mozambique na ti-television mi swi vonile ku na international media television huma Mozambique a va tirhi kona laya television leyikulu hi nga TVM na Limpopo TV xin'wana va swi tiva vayingiseri no luma wena ndleve thewu University of African Medicine leyi nga ku yakini hi le lulamiseni ka Galadina fundraising Galadina hi tata kwale ta mhlamusela ku mi swi endlisa ku yini and mon bosha ku phela ambassador kona i Conizer Conizer utata kwala ta mbyela ku va fane va endlisa ku yini suku yini ku university leyi yi kota ku pfuna rixaka makakulu ni lava ku pfula xifuva lexi ni pfulela un'wana a va na vutivi bya vulapi bya ndhavuko thewu na mingiseri a hi tseleni ka liya ya lava tindlan'we loko munhu a ku hi n'wina i swi tivisa ku yini ku lava hi vona lava swi olova njhani tewu xo sungula ni na nambara leyi ku nga call center nambara ya call center u nge yi hekine nambara ya call center na tifoni number ta mina hinkwato ti sirhelelekile u nge ti hekine mara ka Facebook ka social media vana va na tipulani ta vona so tinambara leti mi nga ta ti vona laya ta mixakaxaka n'wana movhe mu swi ku leswi a hi swa Professor Hlathi leswi swa Professor Hlathi tinambara ta vona a ti tiva ti endlisa ku karhi loko mi nga ti tiva yingiseri ku va hi nkarhi wo ni ta mi nyika wona nkarhi wun'wana ni to mi cheta yin'we ya kona ya call center yi tirha 24 hours a tanani na yo yin'we nambara leyi ya call center mi yingiseri mi ta swi vona ku laha mi nghene kona ka Professor Hlathi i 0800 014 531 0800 014 531 kasi ya WhatsApp is 082 765 2815 082 765 2815 loko mo fana tinambara teto mi ta veta mi swi vona ku laha a mi lahlekanga mi ta hlamuriwa ti consultant leti nga le call center mi rhumela WhatsApp ni mi hlamula humani ka ku gevengiwa hi ku votala hi ku tsakela ku humelela va rhumela timali ku luma ti rhumela kona va hetelela va fona va rhumela timali so tshikani ku nghenela swa Facebook lava nga ta mi dyela timali va ngiseri va Afrika wa vulavula hayi ni mi twile kokwani se xihundla i yini khani nga se mi vona mi pfuka mi ya Brazil mo hati mi tya yini province ku na kokwa n'wina wa xisati leyi a voni khoma kahle hi n'wina shem munhu wa vanhu wa ni hlayisa kokwani khesini nkarhi wa kwena ndawu thevu xikan'we na vayingiseri va Afrika wa vulavula i sweswo Victor Mnganaloni FM kokwani mbayi Hlathi nganga hina ya xintu lava hi tirha na vona kwala mitirhikulori kambe sweswiwana va ta hi timhaka totoleto ta ku va yini va hi rhamba va ku famba ni a hi yeneni hi ya phahla ku endlela ku yini ka endlela ku hi ta kota ku va hi kuma xiyimo xixi hi nga hlangana na xona kwala xa ku va hi papalata madzolonga hi nkarhi na nguva leyi ya timhaka ta nhlawulo sweswo swi fikisa makumu ka nongonoko wa hina Afrika wa vulavula a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula kasi ke sweswiwani i nkarhi wa ku kuma mahungu ya misava kusuka kwalano nongonoko dzumba ra mina wa landela na Ike Ngobeni kwala ka Mnganaloni FM mi tiphina ku yingisela Mnganaloni FM ku ya mahlweni ni khalanga Pet Mathebula nkosina Chauke Hiloyi tata